jingwan jung ulaba lapsan hakini khniat sngi kabala penlong ya ka khandau bakan shong senjor bat shong jem kumta nak takadau buntali gilonging gla shakta bacha telap khandau halor katai ki jingjia Dr. E.S. Langshing District Management Authority Officer Southwest Khatsi Hills District hak jing pentip jung ulayathu katkum jingyo lum jingtip hadu menta ki longying ki wasakta ki don pratali kata artli halower mauput laitli hadom mauleng artli hasarin bat kawai hanong pedeng kenba nong tmai susu layathu ru ba kiladon ru kijingtwa khandau hasurok rangthong sasarin kijingsha telep khandau kilengti yai kijat ha mauput bat lower mauput kitai kijingjia kila banjia hapedeng kapor arbaji hadu san baji menstep jongka khat pratarik ujeliu arhajar arpusau hakawai pat kijingjia nakaleng Dr. E.S. Langshing District Management Authority Officer Southwest Khatsi Hills District ulayathu bahasnong rangthong hadu khatwai tli ki masi kala sha pom prathan bat kidai ki masi jong uba Donald yaw phniaw